So guys, ako na mo diri guys. So, balik may upan guys, ay charger guys. Tayo na daw, tapos na mo charger guys. Hindi na magulit na daw mo charger. Yung pagpalit ulit guys. Tingnan, hindi budagan guys. Nah, ada Adam. Kainit. Kainit sa panahon guys. Paulan na po ni guys. Paulan na po ni guys. Guys, ikan ko lang sundo sa mga bata guys. Pulahan nila guys. Ito na may guys. Tulad yung van guys. Charger na telephone guys. Okay, mga tulad